musiaisia wa Mutongo TV ina ukethia aina uthocha kilunguni kitu cha Tuneenanie umuthi studio ni naini makwa alangwenda mamukethie na maimutavia umo woni wiva thini wa kamba witu wa Makueni Kitui opalama umite tuambie na Dr. Jim. Asante kwa Mutongo TV ninyo ni Dr. Jim Mutunga mumu wako ni wa mtutuni andu wa masabo. Asante. Karibu. Na kwa masitani twalili wa muthiani ni umito kambani wa Makueni nikalivu Tuneenanie Nimobea. Na kwa masito makwa nita wa Alex wa Kasoki nisito bandu wetu wa Masinga sub county Machakos county. Karibu ni na muthocha kiseseni cha Mutongo TV kilungu kitu cha Tuneenanie kila kitu kila wakeli kuma saili na ndatika miongo na sia mawiyo na kitu ngililwa wakatatu kwa cha sainya na indi wa chumwa saa 12:30 sia wiyo nita wa Jacqueline Vinya ina mukethia ninu mundi nenda tunene asa maketa waka Uimi Uimi power of the tongue wina wa Uimi nikasema kate hivi indi maundu alake kumasia namo ni maingi na Biblia ibukuni ya ndimo ya sia ibukuni ya ndimo 18 ya sia kiku na thayu kindini wa Uimi waku na undu utumia Uimi waku nukwata matunda mawo na muno nenda tunene yulua Uimi pala ubikite bandu ukatumika ku discourage ukakutuma uenda kwikondo ukaemwa. Dr. Jimmy tuambia naku yo yulua power of the tongue bina wa Uimi kibundini twelese mosia isa witu. Asante Jacqueline. Waweta kasamaguka na Uimi na likana kana nende mutwa alakala nenda nika ulivu kilango nesa nika piripiri kilingania that's a good one. Lakini nigo onu bible yeje kana fina wa kikuru na thayo we mene andu ingi nima crash te kana nima minute dreams ya andu ingi kana ndoto cia andu ingi nundwa ndeto munuka kana Uimi nutumikite kwa kuma ni andu nutumikite kwa kuduthia andu makapikia kupikia lengo yo kana pato wa mo kwitha masietwe duniani no na niwe feel kana Uimi no tumikana sa na be andu ala matumia andu ala me authority kana andu ala matungamia sei ma pastor maitu ma alimu nimethetwe mayua ndoto mbingi sana kana kusiaka na nuso kila waweta kila umia ni sinibu yangu no muna ndumayiwa ketha nuthatite ndukanene Right. Unu ndeto umia ndumitunga ingi ndumitunga mantha umitunga ingi kwa huu nizi tunenania na tuisizia umuhimu wa kunena nesa na kutabia ndu weza bindea na madhuthia nuru kila kwenda kumchume mundukani wako idhaki kwa kama kwanza tayiye binda ya siasa ndo meneno ndo mekwenda uyulwa nena ni omunana wako after nakula yuka 5 years after every 5 years all of a sudden and mama nie kuya do mendi amea hiyo kukilangi mayo menzangi mendi uko pia muno Lilian tuneni ya youth muno pe Dr. Jimmy asia wanena ndeto isioka lakini no tumie kanywa waku kusolve maundu me imanangiku no go mwisila twasia power of the tongue till lazima either nikila wanena sengi naone kuisila kila wandika mitandao ni ya mundu ebuni wanena undu kwenda na wamina kunena sometimes of late twasia the internet never forget kila wandika bundu iso chumya kuti kwako kila kingi kwa bina wa Uimi
kila we mwene wanena wenene yakwa ndume yetuka situation nige kala very hard okasana yo kanga iwikate nawe nondo ndese yobai uya sevandi sekana bandi sekana ndino ndongi uya we mina bina byona potential la we nayo ndiso America vengi nukuthe mwana no mini yakwa na ndubota yeah. Kwanza be umona neni mwana witu twemwita bahati nundu ni witu na nomukamba witu pese vya Uimi na akili sio kwa tana siiba mwe Alex tawimu youth na tawo wimu umwe wa hini kuina no kumwe kwa kutabanya Sure. Nani muno wini wambia na mesilia it's poetry wandika ndeto ndi nikenda uitwikithie situike sound tutavia undu mundu tono tumia ndeto ciake kwiyaka nundu dilia ni asiai no wiyathe we mwene. Well, kilonda nakwasia Uimi no kwa kwathima kana kwa kumania kai tumechuo kiu and ilawana tuzikalaba ngwasua okwa mundu asia nye nditona weyosu nye nditona kutangasa nye nditona kukwika kina kana nditona utwika mwalimu ndukatona nundu niwe abaka niwe how do you call it niwe abaka ndukatwika kiu and baby na jemwe and this is a very true story na umeta weani na ndio ina mbesa even a single cent na a friend of mine in like Talit or Dan na moya yu dina ticket dina fare ilikuwa I think it was 50 bob na mande sina 50 bob we ni nikamwambia ikasuki una like damn mea bana mwambi between me and the next miracle nina shilingi 10 katikati wa kwa na chama kila kile ya ukitika ina 10 bob kwa ngewasia between me and poverty those are two different things atikati waku itambela utambio bikethe nani una mbeza una kinakia nona but me I said between me and the next miracle this is what I have believe me Jackie ile mwini chama wasia tu katika conversation na iwanesikiza mbeza nda expectia ndio na mbango ndalika na kusikiza zipa then from there nikaona nini muujiza nundu nui unene yo muujiza already ina kwita wende kwikata kwatha manifest yes kwa nongasia wemi no kakwananga kana ko sobia yeah na muno pema undu amwe doctor Jimmy mundu agide kwika nikenda with wana control of your tank yo kwasia we said ya mundu ane na ndeto na indi akili mayima neso connect basi ya sorry ni mundu tameva mundu tona kwiko kese the inner self control ya Uimi muno maybe we sili otambi to nena kapola bangi manena ikabita kaleti because in general and meosa Uimi ta undu Alex wasia no with the athime Lilia natwa no with the ape lakini no wenzi na control between the two what mundu atona kwikata kenda ndio na control asante kitu nena tiki ndichamza ki ni ondo waweta ni kikuu na thai right na ando ingi tumeta psychological ma kuzijana masomo maki ni masia kana ni usio kutala imwe baka 10 utana mosonge ya kendo kana bishua na kika kila leta weta wait 1 2 3 by the time vige 10 unuko kulia ikina lilo nena kandia lito nena ule cha kindo dukazola cha kindo ikata utelendeka na uyete kiumo kila kingi ni twasia nusio kui tabia nondo mwi bizo bongo wa mwi kana ditona mwendu katona wa mwi nye uchola ni nago dizinga wetu na ucha ondo utabia mwi bizo bongo ondo na ndicho tumi anongi masia kana either we sile muno uteta viteke ondo mwendwisi ovongo na ugo
wenda ukengana naona kila ukengana no kijamza ona masia o hai manja Vinya haya kingine kwa usiwa kwa Asia no lo weko yena mukiende saa lakini no lo weko ona ndena kwa na dawa no wa wita tayari kwa kila wita wozu weko ni corona ni chao ni wezite ukimwi ni chao ni wezite ndo wazi wala ucho woicho weko na huku manda itawa mzungu asia the universe conspires kana ni dunia pesa mzika zika sika ubangia ziketi la kala uunu kwenda kini cho kwenda wasa nicho pata lakini still oim Biblia iko katu ya hii wikenda wendwe na control na wimi wako nena ugo kenda wina thina kameto wina thina but now we say kuna conflict nukwela nondo nonginone Biblia yikuimisa onena ugo kana Alex it's true and then again yongela ni power of tongue nongina yandamana na kuwekea with na grace with na truthfulness na mumo wa kuwekea because like for example ngasio monde ninenda isotwika a media personality and out wika kena itikila kanole with time nadhani kwa miaka it may take time lakini mwana katoka kiwelila kwa uni benda pia kwa connect na kuwekea na ku connect na kuwekea be mwekio na be kumnya kwetoma kujituma no because wemio keta wake kumnya ngeka na tiko keka no kuelewa kwa Bible ni buku ni ya I think ni James something yes ya when the winner grace speak the truth neno ugo nikenda wese thia hii wina anza yonenga mundu wanda byo bungu mundi na oni ndio kangwithile kona nizi no aiwa wenzongi hata Lilia kanatiwa aya ni wonondwe wese byo ndo onakutona kwea especially buku bungu bungu twanda ukenga nokeja nisundo undu twanda kukenguka Rocha kwithia bungu ndatila watise busina mwitha ndukusia nanduitonga wikala ndia katikati wa ndo asomu kana ndo makunengete ndaya yakubo ngwenda kukwasya undu wasya twithe na ugo yeah Jackie no tunale kwa kwitha na ugo lakini kwa na undu Alex bawasya fekingita faith mumita kwa igamba mwekio fekingita mwekio na mwekio ni kindu ugwe na kithiwe na wena wikala takiko kinamba kwithwa thank you na pe ukubi muno kubitikana kwa uwo na mwekio kana ubongo na mwekio nyeni diklaki bimwe ninena kila mwenda nithiwe nijo ninena wa mito ubungu wa mito uwo kini jo munena na nizi mwekio ti ubungu mwekio ni kila wikie oyu no gutha ndena silingi 10 mfukoni kana kwa mpesa ni fulizite kila kitu lakini mbia ndio atia ai dina kitu nigwa oyu tumita temporary dina state ya mvugo temporary state ti permanent state ya dindu ndio la name go temporary no kin oyu cheka kaitie mkapa hii ipi ni hiyo likanyeka amedua ipi nimetukikata ilikene kuna lazima unene kila bwana kikata kusana kidogo kwa uno twase unene ugo wikite op na faith lakini ndukakengane ndumbe kukengana kunge Lilia nuansi otono kengana okese kwithia wethinzi ye mauta kauma lakini be kunena ugongi utuka ukasoko kewe ona nikaba ukitio kilia ugongi ukitaka kumisia ona nza Biblia ne kutuimisa tuneno be ugongi wali to kilia ndio ndebune utupo watu katunene ando amo wa ndoto siando we kwenu waona mwalimu wendo tika mwalimu yani twenda tusioke tunene kuhusu baya musi nondu nyen
ni muna mwikio kuma musini ni mu na umilava haya ni mundu wa ndaya ni mundu mui no nisi unena mbe wandu nundu ndavitwa kuma musi ona thiba ya nza na komana na mundu ina masatani make ndenda vyondungi tiwa musi ise witu ni tusiokete na umunthi twiznene ya yulu wa Uimi kiku na thayu kinthini wa Uimi wako ni tusiokete.